ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди бахши инноватсионӣ диққати махсус медиҳад. дар маҷмӯъ рушди тадқиқоти илмӣ ба ҳалли вазифаҳои стратегӣ, фароҳам овардани заминаҳо ва шароит барои рушди босифати иқтисодиёти кишвар нигаронида шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёмҳои худ қайд намуданд, ки муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки ҷиҳати ба талаботи замон мувофиқ намудани фаъолияти паркҳои технологӣ ва вобаста кардани онҳо ба корхонаҳои истеҳсолии алоҳидаи кишвар тадбирҳои дахлдор андешанд. паркҳои технологӣ бо мақсади рушди имкониятҳои илмиву техникӣ ва технологиву инноватсионӣ, татбиқи барнома ва лоиҳаҳои инноватсионӣ, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва молиявии муассисаҳои таълимӣ, илмиву таҳқиқотӣ, истеҳсолӣ ва дарёфти сармояи дохиливу хориҷӣ барои рушди илм ва технология, муттаҳид сохтани нерӯи зеҳнӣ барои пешбурди таҳқиқоти илмӣ ва ҷорӣ намудани технологияи аълосифати муосир дар истеҳсолот, ҷалби донишҷӯён, магистрантҳо, ҳайати профессорону омӯзгорон ва муҳаққиқони илмиву таҳқиқотӣ барои ҳамгирон намудани илм ва истеҳсолот, ташкили ҷойҳои нави корӣ, дар истеҳсолот ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ, технологӣ ва инноватсионӣ, ҳамкории муассисаҳои илмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудаанд. парки технологӣ ҳамчун муассиса дар ҳудуди махсус таъсис дода мешавад, ки бо мақсади рушди илм ва истифодаи самараноки технологияи аълосифат барои қонеъ гардонидани талаботи истеҳсолот дар истифодаи технологияҳои навтарин ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва инвеститсионӣ фаъолият менамоянд. ҳоло дар назди 24 муассисаи таҳсилоти олии мамлакат паркҳои технологӣ таъсис ёфта фаъолият намуда истодаанд. яке аз ин муассисаҳо донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. салом бинандагони азизу гиромии телевизиони илм ва табиат. барномаи навбатии илм ва технология аст пешниҳоди шумо. дар ин барнома атрофи фаъолияти парки технологӣ назди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баҳри шумо маълумот медиҳем. хуб, дохили донишгоҳ мешавем ва бо самтҳои фаъолияти ин парк ошноӣ пайдо мекунем. меравем. парки технологӣ назди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо мақсади дар амал татбиқ намудани сиёсати давлатии фаъолияти илмӣ инноватсионӣ ба даст овардани натиҷаҳои самарабахши илмии донишҷӯён, мутахассисони ҷавон, омӯзгорон, ташкили корхонаҳои хурду миёнаи инноватсионӣ, дастгирии корхонаҳои хурду миёнаи дигари ватаниву хориҷӣ амал менамояд. он шурӯъ аз соли 2016 фаъолияти худро дар асоси шаҳодатномаи ба қайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ ба роҳ мондааст. бо ташаббуси раёсати донишгоҳ, ҳоло парки технологӣ дар ҳайати худ воҳидҳои сохтории матбаъа, маркази курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ, шуъбаи тайёр ва хизматрасонии репетиторӣ, сехи коркарди чӯбу тахта, сехи дузандагӣ, маркази таксир ва маводҳои таълимиро муттаҳид намудааст. бо мақсади ҷалби нерӯи илмии донишгоҳ ба корҳои илмии инноватсионӣ, нақшаи дурнамои фаъолияти парки технологӣ таҳия ва тасдиқ карда шуда, баҳри таъмини донишгоҳ бо маводҳои таълимӣ аз ҷумла мизу курсиҳо фаъолияти назаррас дорад. салом алейкум. салом алейкум, биёед, хуш омадед. рӯзатон бахайр бошад. рӯзи шумо ҳам бахайр бошад. шумо хуб ҳастед? ташаккур. худро муаррифӣ мекардед? ҳабибулло Сатторӣ, сармуарри нашраи омӯзгори ҷавони донишгоҳ ва ҳамзамон масъули иттилоот ва таблиғоти парки технологии донишгоҳи омӯзгорӣ. саломат бошед. хуб, ҳадафи ташкили парки технологӣ дар назди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон чист? раёсати донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ таъсиси парки технологии донишгоҳро бо мақсади беҳтар намудани сатҳу шароити таълими донишгоҳ ва таъмин намудани маводҳои таълимиву
дигар лавозимоте ки дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим бисёр мусоид ҳастанд ва сатҳу сифати таълимро беҳтар мекунанд ва шароити созгор барои имконияти донишомӯзии донишҷӯён ба бор меоранд ва ҳамзамон шароити кории омӯзгорону кормандони донишгоҳро беҳтар мекунад таъсис дода шудааст. самтҳои асосии фаъолияти парки технологӣ кадомҳоянд? самтҳои асосии фаъолияти парки технологии донишгоҳ аз якчанд самтҳои муҳим иборат аст. самти асосие ки имрӯз ва таи чанд вақти охир бисёр фаъолияти назаррас дорад, якум ба фаъолият оғоз кардани коргоҳи истеҳсоли мизу курсиҳо ва мебелҳои замонавӣ. дуввум, дар назди ин парки технологӣ бисёр фаъолияти назаррас дорад коргоҳи дӯзандагӣ ва омӯзиши касбу ҳунарҳои мардумӣ. ва дигаре аз коргоҳе ки ба тозагӣ дар аввали соли 2023 бо ташаббуси раёсати донишгоҳ ифтитоҳ гардид, ин коргоҳи истеҳсоли овезаҳои ороишӣ аст ки бисёр ин коргоҳ ҳам фаъолияти назаррас дорад дар пешрафти кори таълими донишгоҳ. ва дигар курси репетиторӣ ки ин курси репетиторӣ назди парки технологии донишгоҳ ки ба омода кардани хонандагони макотиби миёна барои муваффақ шудану ҳамчун соҳиби курсии донишҷӯӣ шудан талош мекунанд, бисёр нақши назаррас дорад. ва ҳамаи он хатмкунандаҳое ки ин курси семоҳаву шашмоҳаи курси тайёрӣ мегӯянд, як муодили забони тоҷикиаш аст, ин курсро хатм мекунанд, ба дилхоҳ донишгоҳе ки мехоҳанд аз рӯи ҳамон кластерҳо албатта омода карда мешаванд, муваффақ мешаванд ки дар курсии донишҷӯии дилхоҳ донишгоҳ нишаста таҳсили ояндаи худро барои мутахассиси ин ё он соҳа шудан идома диҳанд. ин овезаву шиёре ки мо дида истодаем, ҳамаи ин маҳсули кори кормандони парки технологии назди донишгоҳ аст? Бале, ин шиору овезаҳое ки дар ин тарҳи бисёр зебову замонавӣ дар ин толорҳои роҳравҳои донишгоҳ овезон шудаанд, ино коркарди анамин дастгоҳи ороишии парки технологии донишгоҳ аст ки мо барои ягон шиору овезаи нав вобаста ба ҷашну ана ҳамон ҳамоишҳои илмиву ки дар донишгоҳи мо ҳамарӯза қариб ин ҳамоишҳо баргузор мешавад, мо маблағи зиёдатӣ раёсати донишгоҳ сарф намекунад ва бо як бисёр арзиши кам дар назди анамин коргоҳи истеҳсоли маводҳои ороишӣ муҷаҳҳазу омода карда мешавад. рости он мизу курсиҳое ки дар назди парки технологии донишгоҳ омода мешаванд, яъне истеҳсол карда мешаванд, маҳсули ҳамин коргоҳи парки технологии мо мебошад ва ин ҳозир мизу курсиҳое ки мо пешкаши шумо мекунем, яъне ба шумо рӯнамоӣ мекунем, инҳо аз мизу курсиҳои истеҳсоли сеюми парки технологӣ маҳсуб мешавад ки мо пеш аз ин мизу курсиҳо боз ду намуди дигари мизу курсиҳоро доштем ки ин истеҳсоли тарҳи нави анамун мизу курсиҳои парки технологии мо мебошад. тамоми курсиҳое ки дар ин толор дида истодаем ҳама истеҳсоли парки технологӣ ҳастанд, ҳамин тавр? бале, воқеан ин мизу курсиҳое ки алон шумо мебинед, ин истеҳсоли ҳамин коргоҳи парки технологии донишгоҳ мебошад. ин мизу курсиҳо аввал дар бинои навсохти дуошиёнае ки бо ташаббуси раёсати донишгоҳ дар боғи агробиолаборатории донишгоҳ дар дараи ромид сохта шуда буданд, аввал дар толори унҷо таъмин шуданд ва баъдтар дар ин ҷо ҳам бо ибтикори раёсати донишгоҳ ки бисёр мизу курсиҳои замонавиву бо як тарҳи хубу бо сифати баланд сохта шуданд, дар ин толори наву барҳаво низ ҷой дода шуданд. ин курсиҳо бо ҳам васл шуданд. хуб, барои омода кардани ана ҳамин курсиҳо чӣ қадар вақт сарф мешавад?
рости ин курсиҳое ки шумо ҳозир мебинед дар як тарҳи бисёр зебову аҷибу бисёр хуб инҷо насб шудаанд, рости як заҳмати зиёд талаб мекунад ва раёсати донишгоҳ ҳам ба он нафароне ки дар санъати сохтани ана ҳамин мизу курсиҳо талош доштанд, албатта таҳсин мегӯяд ва ашёи хоми ин мизу курсиҳо аз бозори дохилии кишвар дастрас карда мешавад ва як идда аз ҳамин чӯбу тахтаҳое ки инҷо коркар шуданд, яъне суфта карда шуданд дар коргоҳи мо ба воситаи ана ҳамон асбобҳои кории кормандони коргоҳ, инҳо аз мизу курсиҳои кӯҳнаву фарсудашудаи донишгоҳ ҳастанд ва як қисми маводҳои ин аз бозор харида шуда ва ҳамин мизу курсиҳое ки гуфтем қаблан дар донишгоҳ истифода мешуданд, онҳоро дар тарҳи нав таҳрезӣ намуданд ва аз чӯби як қисмати онҳо дар ин шакл мизу курсиҳо омода карданд ва аз як қисми дигари он мизу курсиҳои фарсуда ду навъи дигари мизи курсиҳо низ истеҳсол карда шуд ва ин ашёи хомро мо аз бозори дохилии кишвар дастрас мекунем. Қисмати коркарду тарҳу буришу ба ин қисматҳо мувофиқ кардан дар коргоҳи дузандагӣ назди парк омода карда мешаванд. пеш аз сабти барнома шумо ба мо маълумот додед ки 80% худи ҳамин толор коркарди парки технологии назди донишгоҳ аст. хуб, ғайр аз ин курсиҳо боз чӣ инҷо маҳсули дасти кормандони парки технологист? Воқеан шумо дуруст дарк кардед ки 80% дастранҷи ана ҳамин толори барҳаво маҳсули дасти кормандони парки технологии донишгоҳ аст ва ба ҷуз аз ин мизу курсиҳое ки шумо мебинед, ана ин пардаҳои равзанаҳо низ маҳсули дасти кормандони ҳамин коргоҳи парки технологии донишгоҳ мебошад ва дар оянда раёсати донишгоҳ ҳамин самти фаъолияти коргоҳҳои парки технологиро мехоҳад тавсия бахшад ва истеҳсоли дигар намуди молу маҳсулоте ки ба ниёзи мардум асту ҳам ба ҷуз аз таъминоти донишгоҳ мехоҳад бозори кишварро низ таъмин кунад. ҳоло метавонед моро бо сехҳои амалкунандаи парки технологии назди донишгоҳ ошно намоед? Бале, ин барои мо ҳеҷ мушкилот надорад. ҳар нафаре ки аз ин даромадгоҳи бинои асосии донишгоҳ ворид мешаваду ба утоқҳои таълимии донишгоҳ ворид мешавад ё аз толорҳои донишгоҳ дидан мекунад ва саволи аввале мекунад ин аст ки ин курсиҳое ки дар ин ҷо истифода мешаванд аз куҷо дастрас кардед, яъне чӣ қадар арзиш дорад, истеҳсоли кадом давлат аст? ва мо ба содагӣ мегӯем ки истеҳсоли ягон давлати бегона нест, ин танҳо истеҳсоли парки технологии донишгоҳ аст. Дар ҳайрат мемонад ростӣ. ва мо вақте ки онҳоро ба ҳамон коргоҳи истеҳсоли мизу курсиҳо ва мебелҳои замонавӣ бурда ба раванди кори истеҳсоли ҳамин мизу курсиҳо шинос мекунем, воқеан дар ҳайрат мемонанд ки чӣ гуна имкон дорад ки ҳамин мизу курсиҳое ки бо як сифати баланд, бо як тарҳи зебо омода шудаанд, дар назди парки технологии донишгоҳ бошад ва ин истеҳсолот низ ва пешрафти парки технологии донишгоҳ низ ва фаъолияти густарда доштани ин парки мо дар миёни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар қадами устуворе аст ки ҳоло дар ҳоли ҳозир ягон донишгоҳ чунин истеҳсолот надорад ростӣ. ин мебелҳо ҳам истеҳсоли худи парки технологӣ? Бале, ин мебелҳое ки шумо мебинед барои овезаҳову ҷевони китобҳо истифода мешаванд, ин низ истеҳсоли ҳамин парки технологии донишгоҳ аст. парки технологии донишгоҳ якчанд намуди истеҳсолотро ба роҳ мондааст ростӣ. худи ҳамин сол ҳамин коргоҳи истеҳсоли овезаҳо ва баннерҳо аллакай барои мизоҷони беруна низ хидматрасонӣ мекунанд
و طلبات آن همون میزاجان بیرونه رو نیز قانع میکند. میرویم به استخوانه کارکرد چوب و تخته و صحبت را آنجا ادامه میدهیم. سلامت باشید. مرحمت. دستگاه هایی که در این استخوانه قرار دارند هر کدام وظیفه ها را اجرا می کنند. می توانید ما را با آنها شناس نمایید؟ بله، دستگاه هایی که امروز در پارک تکنولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی مورد استفاده و بهره برداری برای ساخت میز و کرسی های زمانوی استحصال می شود. در عموم در نزد پارک تکنولوژی دانشگاه، یعنی در کارگاه چوب و تخته دانشگاه 10 نمود دستگاه ها به استفاده گرفته شده است که این دستگاه ها از اصول و کارهای مخصوصی کارکرد چوب و تخته عبارت می باشد. مثلا یک قسم از این دستگاه هایی که امروز در نزد پارک تکنولوژی دانشگاه مورد استفاده و در آن همان استحصال میز و کرسی ها فعالیت بسیار نظررس دارند. یکی از آنها اره می باشد که بسیار برای پیشبرد فعالیت آن همین پارک و در ساختمان آن همین میز و کرسی ها نقش مؤثر دارد. این می باشد. و دستگاه دیگری که امروز در سفته نمودن انمون چوب و تخته هایی که برای آرای همین میز و کرسی ها استفاده می شود دستگاه سفته کننده، یعنی سفتگری، که مخصوصا این استاهایی که در این کارگاه فعالیت میکنند در همین ساختمان میز و کرسی ها همه این چوب و اسباب های لازمه که برای این استحصال آن همین میز و کرسی های زمانوی که حاضر شما میبینید لازم است در آن همین دستگاه سفته کرده می شود. و دستگاه دیگری که امروز در آن همین پارک تکنولوژی ما مورد استفاده دارد دستگاه سوراخ کننده می باشد و آن همون قسمت های میز و کرسی هایی که نیاز به وصلگری و به هم وصل کرده مستحکم می شود، یک طرح زمانوی را در خود تجسم میکند. در آن همین دستگاه سوراخ کننده طرح و نقاشی کرده می شود. و دستگاه دیگری که بسیار کار این استاهای این کارگاه را بسیار آسان کرده است و امروز هم یکی از دستگاه هایی که برای پیشبرد آن همین کارها بسیار استفاده می شود و سیر استفاده هست دستگاه کفشرگری و بورش آهن و فولاد. و میز و کرسی هایی که امروز در نزد پارک تکنولوژی دانشگاه استحصال می شوند یک قسمشان از چوب و تخته ساخته می شوند و قسم دیگرشان از آهن و فولاد. و آن همین آهن و میز و کرسی هایی که ته کرسی آنها از آهن و فولاد ساخته شده اند در آن همین دستگاه وصل کنی و پیوست کنی و بوریش آهن طرح و نقاشی کرده می شوند و این دستگاه اصلا برای پیوست کردن و به قسمت ها تقسیم کردن و همون قسمت هایی که برای پیوست یکدیگری بسیار مهم است بسیار فعالیت خوب نشان می دهد. و امروز میز و کرسی های دانشگاه هم برای تامین کردن فاکولته های دانشگاه بسیار خوب فعالیت دارد. از سال 2022 که فعالیت پارک تکنولوژی ما با استحصال میز و کرسی ها شروع کرد، میز و کرسی هایی که هنوز از سال تأسیس یابی دانشگاه چگونه که شما میدانید دانشگاه آموزگاری تاجیکستان از سال 1931 تأسیس یافته است. بعضی از سیمخانه های این دانشگاه میز و کرسی های هنوز از سال تأسیس یابی دانشگاه داشتند و خوشبختانه پارک تکنولوژی ما استحصال میز و کرسی ها را به دست گرفت و یعنی در این سمت موفق شد. همین استحصال میز و کرسی ها در فاکولته های ما بسیار دست داد که آن همان میز و کرسی های فرسوده و کهنه شده و که یک دید بسیار هم کهنه داشتند عوض کرد دوره به دوره. و امروز قریب که در دانشگاه ما میز و کرسی های فرسوده و قریب کارناشایی هم دیده نمی شود و این هم باشد از همین فعالیت نظررس پارک تکنولوژی دانشگاه گواه می دهد. بینندگان عزیز، پارک تکنولوژی مذکور غیر از سیخ کارکرد چوب و تخته با سیخ دوزندگی نیز دارد. خب می رویم شما را با فعالیت این سیخ آشنا می سازیم. رفتیم. اطراف فعالیت سیخ دوزندگی پارک تکنولوژی گرم زدیم.
خب چی گونه که در بالاتر گفتیم парки технологии دانشگاه با در نظر داشتی سیخ کارکرد چوب تخته و استحصال میز و کرسی های زمانوی داشتن باز از سیخ دوزندگی نیز برخوردار است. یعنی سیخ دوزندگی نیز در نزد парки технологии دانشگاه فعالیت گسترده دارد و آنچنانی که شما مشاهده میکنید سیخ دوزندگی اساساً با دوختی همون طرح و روی پوش های میز و کرسی ها یک سمت فعالیت این سیخ باشد. از سمت فعالیت دیگری این سیخ جلب دانشجو دختران به دوزندگی می باشد. سیخ دوزندگی نزد парки технологии دانشگاه اساساً از حساب دانشجویان از حساب دانشجو دختران کارمندان را بسیارتر تامین میکند و همین دوختی روی پوش های میز و کرسی ها نیز ساخت دستدوزی دخترها هستند و در قسمت دوم طرح و دوخت و دیگر کارهایی که در این سیخ دوزندگی انجام می شود از حساب استادان با مهارت، یعنی با مهارت استادان دوزنده چیره دسته که همین دانشجو دختران را همه روزه می آموزند و این سیخ دوزندگی ما نوابسته از آنه که روی پوش های میز و کرسی های دانشگاه را دوخته تامین می کند همزمان با دوختی بسیار از لوازماتی که برای روزگار و زندگی مردم مفید هستند سر و کار میگیرد. متاهایی که در این سیخ کارکرد میشوند استحصال وطنی هستند یا وارداتی؟ بله راستی این روی پوش هایی که حاضر شما میبینید اینا از بازار خریداری کرده میشوند و در نزد парки технологии бурида همون قسمتی که برای روی پوش های میز و کرسی هایی که چگونه شما دیدید زمانوی به همون موافق در همین جا دوخته می شوند و ما این روی پوش های میز و کرسی هایی که در نزد парки технологии استحصال می شوند از بیرون نمی خریم، مال همین وطن هستند و در همین نزد парки технологии دوخته آماده کرده می شوند. در یک روز به حساب میانه چقدر روی پوش ها آماده می گردد؟ ما وابسته به طلبات و نیازی صنفخانه های تعلیمی و آن لوازماتی که به همین روی پوش ها نیاز دارند دوخت اینها از روی همون تعداد به نظر گرفته می شود. مثلا ما چگونه که شما میدانید یک بینای زمانوی 5 آشیانه تعلیمی نوساخته داریم که به تازگی در آستانه افتتاح قرار دارد و با نظر داشتی تالار وسیع همین بنا که الکی آماده است و فراگیر قریب 800-700 جای نشست است. وابسته به همون تعداد جایهای نشست همین تالار دوزندگان همین سیخ دوزندگی ما در یک روز قریب 50-100 دانه همین روی پوش های میزها را آماده میکردند که هرچی زودتر همین تالار را با لوازمات ضروری که میز و کرسی ها در نزد парки технологии ما در کارگاه دوزندگی در کارگاه چوب و تخته آماده می شدند تامین کنند و همه روزه با حساب میانه قریب تا 100 از زمین روی پوش ها آماده می کردند. دانشجو دخترانی که در اینجا به دوختن روی پوش های کرسی ها مشغول هستند به کار جلب شدند یا تنها کار دانشجوی خود را اجرا میکنند؟ در نوبت اول این دانشجویان تنها برای آموزش اینجا جلب کرده شدند و فراگیری به همزمان بعد ختم همین کورس دوزندگی آنها با شهادتنامه های دوزندگی نیز تامین می شوند. اصلا کار اساسی همین آماده نمودن روی پوش ها را متخصصانی که دانش خوبی دوزندگی دارن آنها آماده میکنند و در برابر این دانشجوها هم نیز از دوخت همین روی پوش ها که آگاهی پیدا کردن و شوق زیاد برای یاردم دادن در همین افتتاح و آماده نمودن تالار دانشگاه مساعدت میکنند. غیر از آماده نمودن روی پوش های کرسی ها باز در این سیخ چی ها دوخته می شوند؟ بجز از آماده نمودن روی پوش ها و لوازمات تعلیمی دانشگاه در اینجا کرته های
که دارای دخت ملی هستند آماده کرده می شوند و زردوزی هایی که از نقش و نگارهای تاریخ کهن ما گواهی می دهند آماده کرده می شوند و آن نگاره هایی که حاضر شما در این کارگاه دوزندگی می بینید اینا همش ساختی دستان ماهر انمین کارمندان سیخ دوزندگی ما می باشند که همه روزه زحمت می کنند برای پیشرفتی اول کار همین سیخ دوزندگی و بعدتر برای معرفی انمون فرهنگی ملتمون که در همین زردوزی ها و گلدوزی های تاریخی ما این ایکاس می یابند. از روزی و فعالیت شروع نمودن این سیخ چند نفر به کار دائمی تامین شدند؟ از روزی که با تشبث ریاست دانشگاه این سیخ دوزندگی به فعالیت آغاز کرد در عموم 10 نفر به کار دائمی تامین شدند و بعدتر از حساب دانشجویان باشد 20 نفر هر روز در کورس های 3 ماهه همین دوزندگی اشتراک میکنند و 3 ماه تحصیل کرده تمام نازکی های این کسب را از بر میکنند و با شهادتنامه از جانب ریاست دانشگاه تامین کرده میشوند و بعد از ختم انمین کورس دوزندگی که در این کارگاه به اتمام میرسانند هر دانشجویی که میخواهد به حیث کارمند در همین جا کارش را ادامه دهد ریاست دانشگاه آن را به کار دائمی یعنی بعد از ساعت‌های تعلیمی به کار تامین میکند در اساس شرطنامه. رویپوش‌هایی که در این سیخ آماده می‌گردند کفالت دارند؟ بله راستی رویپوش‌هایی که در این سیخ استحصال میشوند آماده کرده میشوند دارای مواد بسیار صفت بلند خیلی با ارزش و از لحاظ ارزش مالی بسیار یک قیمت ارزان دارند. آن میز و کرسی هایی که با این رویپوش ها استحصال می شوند در بازار کشور از نرخ آن میز و کرسی هایی که امروز به فروش برآورده شده است با ارزش قریب 400 سومانی فرق دارد. یعنی در دانشگاه ما میز و کرسی ها از نرخ نوای بازار قریب 400 سومانی ارزانتر ساخته می شود. در اینجا مشاهده می شود که طرز دخت هم از دخت بازاری کلاً فرق می کند، یعنی مستحکم هستند. بله. سمت فعالیت پارک تکنولوژی برای بهتر و خوبتر گردانیدن کار تعلیم و تربیت در دانشگاه بوده با مقصد رشد همکاری‌های منبعده با جمهوری مردمی چین جهت تطبیق یکچند لایحه‌ها شرطنامه همکاری بسته است که در مهلت کوتاه‌ترین کارهای نظررس استحصالی را مورد عملی قرار خواهند داد. آینده برای پیشبرد فعالیت با ثمر پارک تکنولوژی نزد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی چه نقشه ها دارید؟ البته برای توسعه پارک تکنولوژی دانشگاه ریاست دانشگاه یک عده نقشه های بسیار مهم دارد و میخواهد که انمین کارهایی که امروز در نزد پارک تکنولوژی دانشگاه انجام میشوند یعنی به مراتب افزایش داده شوند و فعالیت پارک تکنولوژی دانشگاه نیز یک شاهرای بزرگ را کسب کنند که آینده نه تنها برای تأمین موادهای دانشگاه بلکه برای تأمین همه مؤسسات تحصیلات عالی کشور، مؤسسات تحصیلات میانه کسبی کشور نیز خدمت کند. تشکر برای صحبت و معلومات ها. تشکر زیاد، خوش آمدید. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا می رسیم به انتهای برنامه علم و تکنولوژی که اطراف فعالیت پارک تکنولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تهیه گردید. با برنامه های دیگر علمی و دیدنی تلویزیون علم و طبیعت بمانید. خیر.